amigos de Vic TV, benvinguts al segon vídeo d'avui. Hoy os enseño mi apartamento, mi barrio de Visamaki y también la Universidad de Ham, que os va a encantar. Así que vamos allá. A Visamaki, este es el sitio residencial donde todos los estudiantes tienen un apartamento, aunque incluso també hi ha gent que treballa a la universitat i per tant també viu aquí, és a dir, que anem a pegar una volteta i veureu que hi ha molts tipus d'apartaments diferents. El complex està organitzat per aquestes casetes que tenen teulades de color roig i cada grup de cases doncs, correspon a un complex. Ara mateix estem aquí, estem en este complex d'aquí i jo vic aquí. Esta és casa meva. Ja veieu que totes les cases són iguals, que no hi ha diferències y bueno, el precio que pagamos, pues todos pagamos lo mismo. Ahora os enseñaré unas casas que la gente paga un poco más y ya veréis que cambian un poco. Ja veieu que no paren de construir, aquest complex l'estan fent nou ara mateix perquè cada vegada són més els estudiants que venen a viure aquí. En este tipo de barrio ya creo que viven ya más familias y más gente que ya tiene una vida hecha y rehecha, ¿sabéis? Pero tinc arbres de Nadal per tot arreu. Aquí tenim una zona per a poder fer barbacoes. I bueno, benvinguts a casa meva. Aquí el recibidor para dejar los zapatos, porque los finlandeses lo hacen mucho, que dejan los zapatos fuera y luego cuando entran a su piso van con las sandalias. De alta tensión, no hace falta hablar, solo mirarnos, el mundo gira a tu alrededor. Esta es mi habitación y esta es la habitación de mi compañera y luego el baño. Sin cambiar de posición, tú sueñas con decirme que en el fondo no somos tan distintos.
pensando y parece que el mundo sea un sueño del que aún no has despertado. Y tu día comienza y el mío no ha terminado, pero soñamos lo mismo, aunque tú no me lo hayas contado. Y vienen a vernos de otros países, han visto en la prensa que es algo increíble, que hayamos desafiado la ciencia haciendo real un amor imposible. Aprovechando que tengo prácticas estos días, os vais a venir conmigo a ver la universitat. Us ensenyaré com és la meva facultat per dins, com està muntat aquest complex, i com que teniu sort, també veureu una mica els laboratoris. La veritat que no té preu el paisatge que tinc de camí a la uni. La tinc a 10 minuts de casa, ara ja estem arribant. Vale, benvinguts a la meva universitat, bienvenidos a mi universitat. Aquí Vale, este es mi edificio, esta es mi universidad, esta es este edificio de aquí, que es donde está el rector y los altos cargos. I després aquí a la meva facultat estem els de biotecnologia i enginyeria alimentària i els de d'enginyeria de la construcció. Normalment la porta està oberta, però a partir de les 6 tanquen i llavors tots els estudiants tenim una targeta que la passem per aquí i podem entrar amb el nostre codi secret. I ja veieu que la uni... Ja tinc la bata ficada, veieu que vaig vestida. A partir de las muestras recogidas hemos hecho estas plaquetas, las estamos observando en el microscopio y aquí se ven todas las células que hemos creado, que ya veis que lo tendremos que diluir un poco más. Bueno, al final ya hemos acabado las prácticas, al final ha durat poc i me n'alegro perquè així tindré temps de gravar-vos-ho tot i ensenyar-vos tot l'edifici, que tampoc és tan gran, però no és molt gran, però té de tot. O sigui, us presento una classe de Finlàndia, de la meva universitat. Com podeu veure, és bastant igual que les nostres. Aquí està el laboratori de microbiologia, allà està el de química i a dalt està el de bio, que jo he estat a tots tres, així que... I després aquí les taquilles són gratuïtes, no fa falta pagar taquilla per a poder deixar les coses. Aquí hay una sala de ordenadores que las podemos utilizar cuando queramos. La fotocopiadora, donde tenemos fotocopias gratis y podéis ver que hay folios, grapadoras, utensilios para poder utilizar gratuitamente. First date, you and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate.
We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me, say. Y hasta del edificio B, que es mi facultad, no os enseño nada más porque hacia arriba y hacia abajo es lo mismo, clases con laboratorios y todo muy limpio y muy... Es decir, que tienen muchos recursos. Ahora vamos a ver los otros edificios. Justamente al lado de mi universidad tengo un supermercado i girant cap aquí tenim el centre d'aquest edifici, és on estan les empreses que treballen amb HAMC. Aquí está el edificio C, donde encontramos la oficina de Relaciones Internacionales. I ara anem direcció a l'edifici N, que és l'edifici on la gent normal... perquè ja sabeu que HAMC aquí es fan diverses... És a dir, a part de la meva facultat hi ha altres facultats donde se hacen diversos grados. Y aquí, bueno, este es el edificio donde nos unimos todos los estudiantes. Entonces es un sitio para estudiar, para quedar, para comer, para relacionarse. En esta parte de aquí tenemos la oficina de HAMCO, que es l'associació d'estudiants d'aquí, que gràcies a ells tinc molts descomptes Tengo muchos descuentos en el tren y en varios sitios. Tant de bo que m'esperis a Escorial amb una birra freda a la mà i amb ganes de caminar, i tant de bo que em recullis aquest matí i prometis que tens tot el dia per mi. Tant de bo que tu fossis com jo i veiessis la vida. Aquí es donde está la cafetería para comer y todo. Que jo fos més com tu i conegués la vida de prop, perquè portes anys escrivint-li cançons. Papara, 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 papà, papara, papara. La veritat que aquí tenen costum d'anar a dinar a la uni perquè el dinar tan sols costa 3 euros, llavors surt més econòmic dinar aquí que no pas a la casa. Caminis amb mi cantar, que la vida ho demana. La veritat m'és igual al destí, el que vull és que caminis amb mi. Tant de bo que ens haguéssim trobat abans i que no fos tan complicat, que la vida no ens donés tantes voltes. Tant de bo algun dia entenguis que jo el que sento per tu és de... ¿Qué? ¿Os ha agradado el vídeo de hoy? Espero que sí. Ya sé que tenéis muchas preguntas a hacerme y es por eso que he decidido hacer un vídeo preguntas y respuestas, y podéis dejarme todas las preguntas que queráis saber de Finlàndia, de la educació finlandesa, de mi, del que vulgueu. M'ho podeu deixar als comentaris, me las podéis mandar por mensaje directo de Instagram y yo grabaré un vídeo y os responderé a todas las preguntas que tengáis. Así que em despedeixo, fiqueu-li m'agrada, us subscriviu i fins al dijous que ve. Un besito!